Mogu Hristos rogi, javiti vam život ili, da se znaje ove zdravi, bliže kad smo. Petros na tunje. Ne ti, to je tamo. Ima, tako ti je malo zagrišti. Može nje podvizati. A? Pogledaj, vale.
Kad ideš levo, onda ne možeš ja desno staviti. Jedino da staviti. Pa te možda jedino da staviti. Moraš staviti, moraš staviti. Et notre aumônier à Lyon, il s'occupe aussi pour les croates catholiques à Dijon et les autres cités dans la France centrale. Kako je ovo lipo i ovo mene. Ovdje mi je najbolje ovdje. A ovo su ti bile zidine za vrijeme cara Dioklecijana tamo. Znam. Ali to niko ne čuva i... A ne, to ne, to trebalo obnoviti pa... Mora potopilo. Je, to je potopilo, ali morali ovo bar uređati. Lipo mi je na rađi svoj ležaj, nao sam blizu mora, na pučinu tebe gledaj.